Izuba ryanyemwa abazyo abantu mu cyange cya Toro hamwe na Rwenzori bimukira mu kashashamaro wanyuma y'abinazi okutahirira bicweka bitari umwe na bimwe omuri Bunyangabo bundi buryo Kasese Kabarore hamwe na Fort Poto. Umuhwezi w'umujwekero wa mukuru w'ihanga omuri Fort Poto arikugambaho n'abanyamakuru yashobora ko byo kwerinda byongirwe mu amani abavyo kwerinda mu Fort Poto City tuine measures tutayireho kurora ngo situation yagaruka mu nteko. Patrols tuzongizeyo, we have intensified patrols, tukora patrols musite yona kandi meetinga na abantu kubamanyisa ikihe kigenda mu maiso neki bakutekwa gukora nka abantu. Businge nashobora ko abinazi abakozi rebi batakamanyurwe. Tinsa kubagamba ngo bano bari affiliated na group eno rundieri oiro ngo abatukwasire tuine obunihizi no kunihira ngo mbajja kutugambira upon interrogation mbajja kutumanyisa ekigenderero kandi mbakoroha bitatu sazo tukamanyire group ki rundi baine ekigenderero aki kibaresere kwija kwatakinga bicweka bino byo mu Rwenzori region. Businge yashaba abaturo kwerinda hamwe no kuratira amateka ubu bakwehara ico kuteraninga kwita abinazi abarukwata era murenge kutumanyisa abintu bikufayo nde bigenda maiso mutucweka byanyu. So ensonga yo kutwara amateka mu ngaro nayo tugijumira muramukwasira omuntu omukutebereza kuba harimu bamu aba atakaza rundi abantu atakingire mutumanyise nkabibyo kwerinda no barabe habireho bwinazi ibyo bushubuzi rwagati yo Rembo nibikigenda nko butosha magali yito rabozi tutahirire kwe abandi tuli bapangisa twino bwana bwaitu tube takacumbire enzara tugirayire nabwe kimwe bale kuyija muteraho bulinzi bwa amani abejuka beireho abantu twafuna kwera likira kwa amani twarara tutabyamira mutima tuhahera bokuba nabandi mumajute bareiremo habwe gensonga y'abantu kala abandi bakwasirwe abandi baitibwa nuko twemerira tutwero nsaba ruhanga kutuyamba na government konga kuteka mwamani kakora eka tukonyera konga nubwo byo kwerinda bariyo no bakora ubucweka ihembe okugarize byo kwerinda mu nteko umuhwezi wa RCC yahiga abatura kuguma habuzoramisho azunu situation erikam tutatina tugende mu maiso no kore mirimo yetu nke ya burikiro abakoba tuina amahe na polisi agarukumara kurora ngo itwena toyikaratu mu businge abo bamezi baitu n'ebintu byaitu no buri kimwe kiri mu buteka abatura mu cicweke ki bacemereye mitima gasha kwa Justin Nyakisiki aha wa Tayari West.